Sri Jaidayal Dalmia ina kum sang khazakwa somthum pakwa a Dalmia Puram Tamil Nadu a alo mu chua factory alo dina Mizorama sang hi som pathum January thla alo lu nuwa tuna akum som pathum na an mang meka an na thona kong sanga mi puite min tran puya in satute Mizoram BL2 turanonda engineer pu Joseph Zothan puya champhai aron tloa athlenna hotel ang kalchila tihan hunrem changte min pek thei awangin lom thu kanan shilma sani se e kan hunte alo reilo zoka alo toy zok theina turin zona lama khanan lut chho tangal maila kan shen masak duwa chu dalmia simena ilo lu chho dan le hemi ilo lu ma I experience lo nei to te e atoy zong khan mian sir sakla amma sabera zonin hemi road construction lama hianin gain thur bing dewa ti teang PMGSY road mi chongte lama hianin kan na ma saber hi pathian khongai na zara ka mu lova ta chuanin na PMGSY road takha tikhan kan han en kola kan han en puya chumi nuwa chuanin ka han Zova National Highway a han kalut leta National Highway a kan senior ten huaya structure lampang en kolin ka umta chuanin chumi nu loka chuanin dalmia lama hian tian kalu chho chuani deuh mai ani chuanin tihan tizong hen kan zo dang chenga mi puita na tangkai turang zong berin cement hi engtin nge engineering line of load velo internet khoi thiam velo numol mang tak pamol mang tak tena engtin nge cement thale thalo kan lo shet ve thiang cement thale thalo hi apoi mo khop meya te khong te po hi han tila tam tak a oma ama ro chu heng zong zong hi technical line taka soi hi katum lova eta amizo tong takin ti teang amizo tong takin olsam theyang berbera ka theyang to ka silfia katumanga ron soifia katumanga cement bi ka hi chuanin tunlaya an han soidan tongkam taka chuan an han tunlaya te chuan cement hi a thar thar hi a thani meilom ti te hi a om to ta soi hi atama factory tanga ron thleng hlimania he ala lum vut vuta ti te hi oma ama ro chu factory atanga a chhuwa shim shim hemi a production azo rual hianin alum to lo ni a dai thlar ani cement thare reng chu a dai thlar tur ani chu ta chuanin cement lum lo ni ta sela tina na cement lum lo ni chuanin khik na chang kha tam don lu tu ka ni chu masela khata khan cement ha kan han khoyanga a vot thlar tur ani ta rong bi ka hi chu a soifia thiam har ka te chan chu color hi an polthin hi om ve ta chu wang chu na color bi kai chu rong bi kai chu soifia dan hi a har sa ka tia chuanin khami bi ka chuanin cement hi antina na in nei tu ina tes alo du ve tak tak ani chuanin kemania chuan compressive strength a hi kan entrin ta ni amaro chu in nei tu tan chuan ti ngai na va ka om lova heta ama ina tanga lo test ve dan tur chu bottle te hi han zai sela chu ta chuanin cement le tui kha a in mix stock in da se brain sang kha alak thei zong zong kha chu lamei sela chu ta chuanin khami a mixing a kha a ban tok chi in mix sela chuan darkar som nuwa chuanin a ro thapa ngai to turani kha cement le tui in pola kha ala ro thalo fo ani chuanin ka cement kha man tlak lo tina ni ta a ro tha theilo emo a ro theilo chan bul pui ber chu kha cement a kha a hlui to tina ni thin ta ni chuanin khata khanin brain sang kha han da sela tui nen khan han mix sela chun chu ta chuanin eng cement nge ro chak ber a mu thenga chuanin ni somni le pariat nuwa ni somni le pariat thleng khan ti khan tui kha han pe ve se chu ni somni le pariat nuwa khan khami cement hawa kha han tinge kan han tiang han chuta dia dia che han chuta dia che khoi nge changbera aria tangte pona sia don ta aria han fing deuh kar ti teang ari han ri deuh kar te
khatianga khanin a chan zong kha a en ve thei don ta ol sam takin tiang khan a en ve thei ta ta chon kan lo pachat lo ang chenga entina na then khat chu in mun hnong deuh te lo amani then khat chu in mun ro thatak te lo ama khatianga khan engang cement nge kan ta na tha ang ti a kha engtinge mi pui hian zon chu thei dana omem soi ang deuh khanin khamia kha chu eng huna po a test thei ta mun nong deuh bik te mun ro deuh bik te khatianga a man tur bik ang chu a hran pa tak chu na om lova mun nong deuh bik le entina na khatianga kha chuanin hei et mixture kan ti meya waterproof heti ang chi ho hi a man thei ta waterproof amar chu cement a hianin 100% waterproof tak tak cement atang chuan a chuak thei lova kha kha anita chuan soi ang khanin khatiang khan han test ta vek sela achang berakha ol samjoing kan soinga achang berakha mang mai se chu chu cement bi ka chuan anita thu pakhat bel du ga ne chu ta chuan cement a hianin then khathi han khoila achunga hian han khoila shro deuh hrep hru phi om thin ta ni ta chun ninge adulteration kan ti thin ta tunang laia chunin awang to amar chu om hi lo om ve thin ta khatiang han lei pol te hi lo ni thin ta ni ani jang khami e kanin zo na zo zui khan kan zo chun zo mang chenga e balu te le rora te hi trale thalo hi te ve thei aniam nia ten khong tam tak hi chu oma ma ro chu chu ta jong kan soi lenga heta mani ina kan lo te ve thei me dan tur amma sain balu wa kha kan soi ma sanga balu bi ka hi chuanin ti hian a balu hi han la topila han humila tok takian han humila chu ta jong kan hum na khan tian han thlaila balu thapa nga ya chuan adar thlatial tial turan ta ni adar thlangal vek turan ta atril turan ta o amaro chu hemi balu sil kan ti ta sil tamte a bal tam ti mai ang ol samjong in a bal tamte a ve thung chuanin te kan han hum hi kan han humanga tril tur hi a om mang lo ni kan han hum na ang khan a om thei ta ni kha kha anita chun a dot le a chuanin balu kan lo lata botola kan danga achan velin balu ha kan da don ta ni chun balu tanga tui kha khami botola khanin a khat lo tok vel chi chin tui kha kan da don ta chun chu da chun chi kan phul bokang chuanin chu minute khata tanga minute ni in kar chhovel minute thum thlengte pon yang du le a chu han thingila an han thin nok nuwa khanin darkar ni tanga darkar thum han da char charila an han da char charanga khami nuwa khanin balu chin asangin balu fai chin amung asangin omang chuan a bal kha alaya ron omang abak zonga chung kha tui hemi thalaka kan muang deuh hian ol samjong tangan soinga a te khong hemi anam enge a calculation zong kha chu oma ama ro chu ol sam te ka soinga hri thiam thei turin chu ta chuan a englai te hi a cha vak lova a tam vak love kan ti kha chon man tla kan ita khami kha chu aum zia chuan e kan balu tel dana zir khan a bala ron chuga kha e mani pona lo hriat thiam thei mai don mo hei chu a bal le mai hei chu a balu tuk lo ni hi ti kha kan balu tel dana zirin kan balu chhun lu tam lo dana zir khan hriat ti ani chuan rora khan han kal le taila rora bi ga hi apoi mo khop meya rora hi chi sang sang kan manga then chu tiau rora ang deuh te abial mum that thot te hi kan mang ta heng ho hi a chan thu hla chuan chang takani kan rora man pa ngai ai po a chang zo ka nga ti tur khopa enge kan han chut kho don te po har sa thina nia amaro chu heng tiau lung kan ti ho hianin abial mum pe popania banna reng nei lo ta ni banna reng nei lo wang hianin man tla ka kan ngai lo ke ma nia chun ing anga chang po ni sela banna anei lo chuan khami kha tla khuna atla hok mai don ta ni kha kha rora a chuan ani ta chuan thil pakhat le chu hemi atui ken nem zong water absorption kan ti mai ta kha rora ina tuya ken nem thei zong kha ani ta ni kha rora kha
kan han buk don ta ni pakhat te piece khat te pakha laila buk gila kan buk nu adar gar somni le pali tu ya cheila tu kan chen nu wa khan buk leila khami atira tanga ari na aya wat tu ya ichi nuwa ari na la ya kha tu wa tanga 5% ai sang tur ani lo ni kha kha tinana lo sang ani chon heta ban chunga khan rei lo te ya tuile khami sikle sa ina chia turania khami ni wang khan rei lo te ya enge adar mai dona kha kha anita ani jon rora herna khola den e stone dust kan ting hi tamta ni heng te hi mystery then khat te chuan le amang to te hian tui kan pek ne jon a thave thove balu ai ma hena thazok ti te pon ta hei hi nangman enge ingai ve dan stone dust si ahman na turbi ko nge nia balu ai a o zo rengem my experience a train kan soenga highway a kan man da na tangin stone dust bi ka hi chu balu kan tel titlem tu a hian kan mang tel ve chawani alang rongor hi chon aban lu tuka aban lu tuka wang hian khik na hi a khik theina hi atam lu tuka ni chu wang chuanin keimani a chuanin a engmani ber material a balu rora cement engmani ber a balu ani ta sela a balu kan man titlem tu tura khadin kan mang thin chau ta ni chu tiang lawa chuanin a san pa takin stone dust a hi kan mang ngai lem lo kan man na chu chu balu kan man titlem tu emo khami anga chau khan kan mang thin ani tunang la hian M20 te M15 ti te an mang na sa a hi mixing chung chang nin kan sia i hemia hian mix dan dik a omem mixing proportion hi apoi mo maya Mizoram ma hi chuanin na adik chi hianin kan ti theilowa mara chu a hnai tal ti teang a hnai tala ti hi a tha a omang tala ti hi chu wang chuan hemi M20 B ka hi kan soi lokanga M20 B ka hi Mizoram ma hian building tin a hianin hemi proportion hi man to turati anita anju lir hing lo theina kan nia seismic zone a kan nia khami wangan M20 proportion hi thei sham chuan man ni se tinita M20 a chuan enge kan ti chuan cement be khata balu tin thum rora tin ruk hi ni meita chu chuan enge ni atum enge a ko tum M20 chu kg a han chan tir taila kg per centimeter square kan ti ta a han chan tir taila chu 10 point something 10 point something in han puntir taila tinana ne somin puntir tamela chu ta chuan 200 atanga 250 in kara don ta ni kg per centimeter square centimeter zela kg zahni atanga kg zahni somnga choi zo turin kha concrete kha kan siam tina ni ta chumi bi ka chuan proportion hi kan ulwanga ya tui kan tel M20 B ka hi chuanin cement bag khata ti teang cement bag khata bi khianin tui hi liter somni le panga tanga somthum in kar ba khi kan mo me ulova amaro chu chen khata chuan ya na nom zok theinan ti in tui te hi kan han le ya chen khata phei chuanin hi kawalei nung le lok teng kan plaster tur hi lo char do toy mai kan le nung le lok teng ti te hi om thin ta amaro chu khatiang tur kha ni lova hun chung anei ta ni kha chak hun chung anei ta khami hun chung kan man zongi nge kha ngai ta ni kha concrete khatilai huna kan da kha minute somli atanga minute somruk darkar khat ti teang hemi hun chung hi chon kha concrete kan mix kha mang chuak nge ta bok taila entina na heta tanga sota meter somthum chhovela la nangai te han ti ta sela atinga kha chon eng chemical emo tak chu kan mananga yang ani lo chonin heta minute somli darkar khat chunga lo oma chumi hnuwa kan han ti le tuya kan han mix le khatiang tur kha chuan a chakna tur kha M20 ni thei to lo ta ni tui hi pek dan tur minimum bit thlia hun bi ka omem heta geotechnical trong kam takin kan soyanga leihnuai hian magma kan ti hi om ta chu magma chu crystal a chang thin ta ni
chu crystal a chang tur chuan tui huin kum sang tam tak chuang a chia ngai ta chu ta tui hu ron chang thei chau chu ani ta ni chuanin heta kan concrete pokha han enila enge a chan na bul pui ber a chhunga enge om a chhunga han crystal lo in siam ani chu crystal chu engtin nge lo in siam kan tui pe ka tangin kan tui pe ka tang chaw ron in siam ani ta chu tui pe ka hi apoi mo em entina na keimani du da na phei chuan tui in tlak nge hi ni se entina na tui al alo ni chuan kha cement kha chemical ania kha cement kha aro hun le aro ma aro dan ingne aro dan kha ati boi thei ani kha wang khanin kan tui mana te po hi lui kor tui kan mangi han ti mai mai te kan ching thin tamar tui te po hi tlema in tlak deuh tal hi ni thei se a that bera phei chuanin bora hi omsela bora hian tui hi le ringila bora khan chi areng sela slapate hi chu tikhan tuina chi arenga ne thakha chungin atlang pui hi ni tlang kan chi dan hi ani tlang puya thakha chungin ania hatlai bora ve thung poka dule thakha chung pon kan khu theya khani mai ta se zo na ka in zo chun zom chho zelanga dalmia hian engtik kuma nge ilu dan experience kha dalmia company a emo engineering line a lut ve du lo om ta se atira ka lutran da na hi kumsang ni som ni le pathuma khanin hemi engineer post ang hianin kalut ngal top ta Mizoram big and call turang khanin tikhan kalutran ngal topa tikhan keimani brand an manna dalmian brand an manna apinga khan keimani kha kan mel kha kan vein lana kan puya enge mamo an nei le khatiang zong zong tran pui an ngai na anga khan ti mai te ang khatiang khan kan en puya kan test saka khatiang khan kan kaldan tlang pui chu ani ti chuanin mo kan lo hriat dan le gogula kan lo mu danin dalmia hi tuna hian Indian number 5 a oma ti chuanin Indian top 5 zinga Mizoram ron lut om chun nin kan hriboka hi adikem minol puina kan han search kan han zon ve thei ania google a hi India brand kan ti mai north east ron lut om chun kan mu thei ania hi kumsang ni le som thum chuanin top 1 a om hi kan tum dan ania tuna top 5 a hian kan lang ta chu keimani ponina kan product le heavy kan a strength a chak zong le adam rei zong kan ti mai heng zong zong te po hi keimani hian in upgrade chhozel kan tuma chuanin heta pakhat na om cement inge te kan so ultratech kan tiang te po heng te po han khum chhozel kan tum dan chu nia ani chuanin tuna hian Indian top 5 brand a in on hom chhota cement hi chi engzat nge in siam chua nang mani dalmia hian in cement te a that big na tele mo man na cha pong na tur te kha han soila chumi main kha atopa karon chang chenga chumi main thil han soi lan nok han soi chun zom du ka neya ke mani dalmia bi khianin hemi DSP bi khianin tum sang sang anei ni dalmia shim shim hian tum anei ta ni chu atuma chu ama sabera chuan strength tinana han chan big na chak big na strength kan ti mai hi ni ta a dot le a chuanin durability adam rei zonga aken rei thei zong atlo zong akhanita khatlem kan soi zaw lo nga durability kan ti kha tinana Mizoram a chuanin atlang puin I building in hi kum som thumotra kum som thum le panga hian repair hi ni tlang puya keimani hriat dan le kan lo nge record ta hian masela keimani engineering trama zong kum som nga tra kum som sari dai tur ti ni sia kha a dai tak si lo chuanin kha engemoni khata taka khan durability a hianin kan tang ta em ta ni sanga zago som nga a hirakut de man lo sakte chuan enge bridge India rama bridge lian ber an lo sakte inte ke mani dalmi atanga chuak ani ta
om zia chu kumsom sari le ti a local to ni chu kha voini thlengin repair la ni lo ni oh khang te kha project sang project chi san chan kha en thei tur pon google a phom ta khang kan ran ho kha voini thleng repair ngai lo in la om ta ni he hina kan tuma chu ne ta kan ti vele chhongila kan tu te poina an la mu thei tur ang kha siam kan tum ta chuan apathum na chuanin fineness kan tia hian kan sang ta fineness a hianin enge fineness chu tangkai na kan ti chuan adip na adip that na hi ni ta ni adip that na chuan heta balu le rora in kar kha a hno khat veka enge boruak te reuh te mitam mu tham si lo boruak te khami om khom enge khami om khom a in zom chuan crack siam thei tui lut thei khami te reuh te khan a veng ta ni chu DSP hi water resistant kan ti theina ni ta khami khan a veng ta amaro chu 100% waterproof hi cement a om thei lova 100% waterproof ani lova water resistant khami fineness adip na ina balu le rora inkar a hno kha vek na khan a veng ta zok ta ni chuanin chuanin fineness chuan thil pakhat a kok le a chu fineness chuanin volume ente kan soyang atam na kha hetlai hun entinan a o zau thei zong a kha atam ta big ta ni cement dang ai chu fineness a adip na that na kha ni ta ni finance a adip that pho chuan adip that chuan ti teang finance a dip that chuan amaro chu dip le lutu khi om vele thungta amaro chu khateng chu cement a hmu tur om lo ve thungta finance a hianin khami asan po entina na dalmi pa ngai le DSP kan nei ta ke mani brain a bok kan compare nga entina square feet sang khal ve kan lo sadon ta cement bag dalmi pa ngai bag za kan lo mang ta adai chi ta ni khata khan DSP chuan bag som kwa tanga bag som kwa le pathum dai tura chu ta di ta ni chuan ke mani na kan lo en pui to sanga hianin bag som kwa le pahni atanga som kwa le pathum hi chuan adai tlang pui som kwa atanga kwa thum khan adai tlang pui zela ni chu kha a exact a chi khan kan soi theilawa amar chu som kwa atanga som kwa le pathum in kar bag som kwa atanga som kwa le pathum in kar khan adai zel thin ti na ni chu kha apathum na ni ta se chuan adot le a chuan nano bonding technology kan ti hi DSP a hian om ta nano bonding technology kan han ti chuan in aman khom tu khani mai ta aman khom nget khani ta ni nano bonding technology kan han ti chuan kha balu le rora kha nget takin aman khom ta ni nget takin aman khoma chu mai baga heta fineness ne na ain pol khan rot tui ek tur kha aveng ta ni heta achung ri la rot zuk tui ek tur kha aveng ta chu wang chuan crack and corrosion resistant kan ti reng bok ta hebi fineness te nano bonding te awang hian khang thil kha kan soi pha ta chuan pakhat le ala om le ta chu i hey in shuttering board hi kan thon dan tlang pu hi antenna na ni som hi le pariat hi tlang pui ta stop shuttering board hi maru chu ke mani bi ga chuan ni som pali tang ni som pariata thon thei tura siamani ta chuan a thon DSP bi manga chuan an thon fo ta ni ni som pali tang ni som pariat ni som ni le pariat an thon thin bi ga ho hi ni som pali tang ni som pariat in kar an thon fo ta kha om ji chu a setting time a thata ni o tunai ron soita gang khan 100% waterproof cement a omlo itita tunang la chon an ngai poimo min ka ria a he hemi chungchang hi ani chonin ta chon kan zo du chu water repels on cement hi kan ti hi DSP ani ani lo chon DSP hi water repels on cement nin hen engi adang lamna ti khamian chan sak le ta che cement a hian soyang khan 100% waterproof hi a thei lo ti la ka soi sual lawanga 100% waterproof
a enge waterproof a englo tur chuanin siam tur chuan admixture kan ti mai hemi chemical howi kan polangai ta chuanin repelson kan ti hi chuanin khami tui lo dong tu kha enge dal tu tui a chhunga lut tur enge penetrate lut tur ti teng ver lut tur kha dal tu ani ta ni ama ro chu he repellent cement kan tiang hi hun bi thlia chhung bi ka ta ni hun bi thlia chhung bi ka ta ni heta soyang deuh khan google ate na sina kron soi chat gpt kan ti te tiang ho ate po hian zong chin ula water repellent cement hi waterproof ani em ti te po khan en chin ta ula kha tiang a khan chiang takin ai ziak ta chuan keimani big chu water repellent cement ni loin water resistant crack and corrosion resistant kan ti khani ta chu na china hangkaron soi lang ta fineness ba khani ta fineness khan adip na khan balu le rora kha a hno khat ta chuan nano bonding technology khan nget takin man nget ta kha water resistant kan ni na chu ni ta chuan amaro chu he water resistant na po hi heta tui achunga kumrei tak chung lo da tai la kha water kha tui khanin e kha tui khanin a ver ngar chuan emo khati lai hmuna khan kan na tho lain e kan lo pal thil thuwa ti teang emo kan na tho na khan crack emo kan hmui ta hmu tham si lo khatiang kha bubbles te khami kha wang khan om ve thei ta khami atang khan tui kha aput achunga lut ve thei tho ta ni chu wang chuan ke mani na kan ti tur chu proportion thata ka siama chu ta chuanin vibrator mana muk thata ka siam kha concrete kha chuanin chu ta chuanin tanki ya te po tu na he dalmi dsp te po tanki an mang fo ta waterproof enge a chemical dang an pol chuang lo ti khan voi ni tlengin ti khan an la mang tho kha ni ta kha adang lam na deuh chu ni ta heta chat gpt a te po han emo google a te po han zong chin ula dalmi dsp hi comparison iron siam ta ro khami khan iron siam ta ro chu kan soyanga dalmi dsp hi nge advantage nei tha a hemi water repellent cement kan ti ho hi ting po khan han search ta ula hi chat gpt google ai kan ti a te po hian tinga khan mizo tong te pon zot ula mumal takin ti khan ron chang tha thei ni kha keimart ir om chuak chawa soini lovin a company mi kan ia wanga keimart ir om chuak chawa soini lovin heta kan ron thei thilakha kan siar thei thilakha varon tel ta ila khata khan chiang takin ai ziakin ka ria le kanin komna te khan du tok chhodo nanga abeng war thlakin in sale zel tur tele samek te tan po e abeng war thlak viau in ka ria hun chep takara hun thatak min pe nga chunga lom thu kan hret non le chia tin nangma le mizoram team te in kal le zel na tura du sangna kan hlan chewa kanin komna te kan du tok nan nangma lama tangin emo in company lama tangin emo soi du in nei cham hian soi sakanga ti chuanin kan hunte kan du tok don ni ole amasa in tunlai youtube channel chunga ti takzet in dalmi cement hian lom thu kan soi duwa tiang ang hun tha min pe a tiang nge kan cement in ani na le a pho chuana te hun tha soi chuana na hun tha min pe hi lom thu ti takzet in kan soya chuanin alo mang tu te mystery rinom taka lo mang to tu te tan po khan ham thatna te aski mate hi kan la buat saya lakal me kreng ti kha interest sak ula chuanin amang tu te ami puite tan po khanin marketa cement man hlom ber chu kan pe theilo chewa ma se india top 5 brand marketa cement chak thaber chu kan pe thei reng cheu ti kha ka soi du cement man hlom ber chu kan pe thei long cheu ma se cement thaber chu kan pe thei ang cheu ti kha ka soi til duwa a in la samek tur te le na khoi mek tur te poina milo la man sak zel turin kan som cheu ani kalome Hey,
cement work a hian mystery hian kum som chuang ka lo thok ve to a cement po hi chi ran ran hi kan mang na sa company ran ran amaro chu ka lo man ve to zong zong le heng lai ron thleng phak chi sang sanga kan man ve to chuan dalmia DSP hi arin tlak ber le thabera kan ngai ania tuna kan in saklai a po hian kum ni don kan thok to a henga po hian a in nei tu pa kan pu ber hian dalmia hi adin na te lo rei to le mun than thana an lo man rei to lo upa to te ni wang hian khuarei emin khuarei ngai tuin a that ber arin wanga mang kan nia tin dalmia company lama tang hian an engineer te poron kalin test ten ron neya rebound hamara an ron ka te point atlang puin tuna kan in saklai a po hian 45 fi kan kap chuak tang puya cement dang kan lo man to te kan han en chuan 20 atanga 13 karvel hi kan hmu dan tlang puya nia tin ke mani experience a po mystery ho a po hian balu le rora pol tam te hi angam bi ka plaster na le brick rem na te po hian cement da kan pol ai tam dewa balu kan han pol po hian acha tha em a ewang hian kan man ve chin to chuan dalmia DSP hi a thaber nin ka thian ni e keima heta mezura ma han kum sompanga ni towa chan sampaya han kumruk bel ani towa chan heta hei kan bulat again sa chan dalmia kan mang feka chan hei keimani kapupo dalmia kha adulu tuka chan ama du dandanan kan to ka ngai dona chan mi in po midang po engineer po dalmia ataberan ti amo engineer po chubangin anmani du dandanan kan to kan mystery na hi kum sari kalau thok ve to dalmia company le cement dang kan mang tama ma se dalmia tluk hin om lewa tuna po hian kanin saka hianin brick 100 dona hanzaya po hianin khong em ani grinder po hian angam vak dawni chuanin a khong boka achar ma boka thabok chuan ham thatna te erong bolna gas stove te kan donga tuna ri chuanin thaka te khop mai ke hi he in saklai mek nei tu hi kan nia he in saknan hian dalmia cement hlir hi kan manga achan chu kan fa te ho hian internet ate google ate an han en vel hian tha an ti bera chu wang chuan kan lung oi viawa india branch tha mizoram lo lu chun ani bok nen hian ke ni chuan kan in chhir lo khop mai tuna hri hi chuan ole tun huna chuan mystery te le amang tu te na an ti te kan ngai thlak zo to hnuin hei van nei thlak tak main tilaya dokhum builder a co-founder pu lal chan hima architect nen hun kan mang ho le theidona anin a hun hlu tak mai min pek thewangin ama sign lom thu kan shil ni se kan zo ma sak du chu nang ma self introduction mi an nei sakla chu ta chuan enge he architect ron zir chua dan le he dokhum builder ron pian chua dan hi toitain mi an soi sang ma sak ta che ole kalome ha tuna soeng khan ka ming chu wanal chan hi ma khania chuan architect hinia jei thua kalkania chuan ka zirna mun hi sarjeze college of architecture mumbai atanga zir chuak kania garon chuatir hian mumbai a hian tharuk vel hi ka thok phota covid awangin sang hi somhi khan mizoram a baron chawa chuan ei ka thiam pa ka senior nen hianin champhaya ani hi lo omsania agency design group ti hianin an lo din to a ka thlen chuan chumia chuanin ka chhorwal khanin kan tel ve a ti khan kan pahnih khan ka senior nen chuan ka han ti kopa agency design group ang hianin tira chuan kan kal phota sanghi somni patni thlengkha kan thok khawa ti khan sanghi somni pathuma chuanin mania han ti ve te po thanga ti khanin hian do khum builder ti mingpuin ka naw ni bok engineer TC ram chhun mo ya nia structure engineer zo to nia ni hi tuna hian NIT aizola kwan PhD ti le meka ani nen hian kanin kopa an pa kan pahnia kan phua chuan ya mingpo hi kan phua chua chana po chu
ka pu hi kan pu nei chun ang deuh ani to wang hianin kan ngai hlua kumu palam te lo ni to na lama mu a ming choin do khum builder tiang ti khan ka han ti a ti chuan a ming hi lo piang chuaka sang ni som ni pathuma tang khan kan tan ve ni kan office hi ti kha kan soilang ani chu ole ming put san te po kha ro pui khop me ni hei in na tho na in na tho to na in experience nei to te enge project lian tham mi pui ta na han shet mai ol samang chi te in khoi to te mo khatiang ang chi kha om chuan mian soi sak le la do khum builder angin nge do khum builder ang te pon ani lo le easier chua to hnuwa nang ma experience ang te pon mo Mizoram karon ho hnuwa hian Mizoram big han soila HNC design group ang khan ZNS picnic spot so mi so kan khoi achuna kan khoi masak ber han ti la kan soi su lo nga lian pola chuan do khum buildera ka ti hnuwa hianin biakin hi pali tuna hian pahni ongoing kan neya chuan zo to hi pahni kan nei boka chom pakhat hi a design chau khoi saka en puilo ang hi kan nei boka chu construction lian tham dewa kan khoi chu ni a chuan hotel te po hi hei hotel chong thu te po hi chung hi tuna an building renovation le extend na zong hi kan khoi saka project po hi lian ve viawa chung te chu kan khoya chuna lian pol te po ni mai theya biakin a hi kan khoi hawa chuanin alien pol chu ni deuh meng anga adang te po in building lian ve deuh te chu om thona ole ti chuan hei hian kum enge mazat inan na in han thok ve to ta heng na in tho na hian eng cement tinge in man tlang puya eng cement tinge Mizoram ta na chadeu bi kai shiat tundun huna chuan dalmia hi kan mang na sakop maya India kan hu zinga po hianin Mizoram ron thlenga hianin a brand zinga chuan a thapol ning kan hreve dewa chumi wangte po chu ni nga kan mang na sakop maya dalmia cement hi kan mang na sa deuh bering ka hria chuan kan site le kan project khrimthima hian chuan tun naya hian DSP hi kan mang chho ve tan deuh boka kumni khat kalta tang khan chu kan man dan tlang pui deuh ani chuanin hei dalmia brain a hian hei hi amang tu i lo ni na ataka experience tu i lo ni na hian enge adang lam nam hian hrin thengem nia keima hi chuan ka hre thui lu tuk lova ka soi tong khanin ka thopui kan structure engineer te po hi ka zuron ve thina cement chung changa te po hianin chuan a reliable dalmi hi chu ti mai teng Mizorama kan hmuh chuin chu wang ke po ring ngama mangam kania adang lamna anti don hi chuan nia a cement volume te lo sanga chu chuanin a cost te kha cement cost kan man tura te kha ti niam pha maintenance slab han chungila kan slab pina cement a kan mana khanin DSP a som nga vel kan man chuan normal a chuan som luk vel te po man nga in kan ringa ka tiang deuh khanin a cement man za ta kha atlem na kha chuan a cost a kheta kan budget mil khan low cost deuh po khanin chet thei zo ka chumi a chuan a quality tha tho sia balu le hemi rora han mix kha kan ti tam deuh mai kha nga ya khami kan ti tam khan tha deuh khanin a chuak thei thowa chuan kan soibel lokanga DSP taka hi kum ni vel hi kan mang chho ve tada dalmia DCPT ting ka hria khami a normal zo ka hi kan mang ngar garania tuna hian mun mel tha hun thar biaking kan khoi me ka hian DSP hlangin kan sa so po so an ron check na te po hianin a quality a hianin a thaviang kan hria chung vel thang po chonin DSP hi a man tlak vi watin kan in saka po hian DSP hi a sataring thia ol sama wang kan mang ve nualta a chan chu in sak hun chunga a khoi hun chunga ha ti rei lo deuh boka dalmia normal le hemi DSP hi kan mang kual na saber mai tun din huna chuan tunang layan soilar le mi puitena kan ngai poimo
อันนี้เที่ยวงาแต่จวนนังมานี่architect ตีนเรานี่น่าเลยตะกะเราถกตู้เลยอินตั้มตักเราสะตัวตู้อินเรานี่น่าเห็น waterproof เลย proof เราจุงจ้างเห็น water resistant เองเองเฮ็ดยังจุงจ้างเห็นเองอินตานเห็นอินสักน่าเห็นเองปุยหมูเบอร์เนี่ยซีเมนชิมมาฮิจวนเนี่ยไกมาเชียดเวดานเดวเลยที่กันช่วยเจ้าเดวก็เชียดเทียมดานเดวจวนซีเมนฮิ waterproof ป้าไงฮิจูซีเมนอ่ะเฮียนี่เก่งเตลิงก็เชลล์จู่อาเซียมตู้เท่นั้นเสียมดานปอนี่หรอวะอิงกันเชเดว่า waterproof ตักฮิซีเมนอ่ะเฮียนฉันละว่ามาโรจู่เฮ้ย water repelling ซีเมนกันตีเตเอ water resistance เตปออันยังเตียงจีเตปอฮิรอนเสียมช่วยเฮียนินอับเรนเทียนนี่นะรอนกัลปุยเฉาจันนะไอ้ water repelling กันตีชวนไอ้ ChatGPT อ่ะเตปอเฮียนินอารอนเทียไอ้พอเห็นการอนเพราะว่า water repelling กันตีชวนนินไอ้ตุยอปูตูร์เราเวงตูขานี่อามาโรจูข้าเองเข่งอดายอาลาสลงมั่วdurability ข้าสร้างติแต่เข่งคันที่ลมเทนี่อปูดเราเวงตัวข้าจุดตักชวนนินซีเมนฮิชวนนินข้ามีข้าอินข้านัดลักจูอันนี้ฟักเลยมั่วกันที่เดียวว่าอามาโรจูwater resistance อันนี้นัดเตะให้มีข้ามีนะdurability เลย strength ข้าปอยหมอเบอร์ซอกินกันเชดว่าซีเมนฮิจวน concrete building เฮียนดัลเมีย DSP อินเง advantage นี่ช้าซีเมนrepel ส่วนซีเมนอังจีเฮียนเนี่ยเฮลัยฮิเนี่ยมีมัลไงด่านหันสวยแต่เจลิละเกี่ยมาเนี่ยฮิจวนิน DSP ฮิกันเรามันชันนี่ตินwater resistance เรานี่นั่นแหละdurability tested ที่กันดูชันเดียวเนี่ยไอ้ที่ตัวนักการมันจีน่าจนกันเสียเทียมเวดานะจนสุดที่รัวจวนเนี่ย water repelling cement แต่พอที่ตัวนักที่นั่นชาวจันนี่กันเสียเองแต่พอที่ตุยพูดข้ามีตุยพูดไทยตัวเราเวงตัวข้าอันนี้ไม่เองชัดจินตัวเตdurableได้เริ่มตีเวลาที่ก็ละเช็ดทุยลุตุกแล้วฉันจูกันมันด่านจีน่าจวนินเกี่ยมาจวนินก็ละ experience ทุยลุตุกแล้ววางินขลายข้าสวยไทยจูกันในตั้มแล้วมารอจูตุนดินมุนาฮิจวนเกี่ยมานี่ชับเบรักเชียดจูซีเมนแรงจวน resistance water resistance ชา durability และ strength ชาค่ะกันดูอันนี้เบรัจูงซิงกันมุทยาจวนดัลมีฮิจูจอรามาจวนินทัพพอลจุนยิงกันเชเดว่าตุนดินมุนาจวนอินเดียเตปอนิเซท็อปไฟฟ้าหลังไทยขานี่จุงเตทั้งจวนินกันเราช่วยเวน่าจวนข้างเตนี่วางคันตุนดินมุนาจวนินอารินตากกันไงวางินกันมังนัสคบไหมโอเลที่ขันโซนลำปังจุขันดูตกชาวโดนังเฮ้ยมีบวยตักอันนี้นาตั้มตักเตชุลินที่เฮียนเกนี่หุ่นชัตักมินเปอินอินเตอร์วิวนะหุ่นเตมินเปกอวางินลมถูหันสวยนนนี่เซที่ขันอันนี้อินมีปุยเนี่ยนะทุจ่าดูอันนี้เอโมอันลงมันจังกายเทนานะคอนเทกต์นะตัวเตเอโมอันนี้เราเลยอันน่ะโถเทเตมีอันสวยสักเซที่จวนินกันหุ่นเตกันดูตอกโดนเนี่ยเอาเลยกันล้อมไหมเนี่ยมีปุยเฮียนินให้อินสักจุงจ้างตัวน่าจวนมาเตกันโซนะมีเทียมเตกันร้อนนะจ้างกันเชเวเซล่ะทิลจิช่างอินสมอลตบลวินมีเทียมร้อนนะจ้างเตกันเชตัวจุงจิงจวนให้จำพายนี่พอกันหันติเวโรยมินรวยดูเตอินสักจุงจ้างมินร้อนดูเตนโลอมตากินเตียงเองกิมาร้อนเทกันนี่อินสักดานกัลพุงเตarchitect design เตinterior in chung design te landscaping kan ti thleng in mun rem lowa te in ban phun dan chungchanga boi te thleng po hin kan khoi sak in structure chungchanga po rotman turang chi te man ruam man turang chi te thleng po hin kan advice ve na sa engki ma hian a ron theya kalphung ero chu kan nei ve dewa khalai kha chu ka client te ne na ga biak rem na ti ani thina ti te kha kan soilang ve hrim hrim ni sela chumi ba ka kan
bel dua chu hei in kan sa na sa to khop meya Mizoram hi chu tlang panga kan nia kan in sakai ro hi chun kan film khurtan ngai kan tia structure kan ti dan te Mizo te hi in moi le in changkang hi rinai kan lo ma kan lo du tlanga maro chu poimo ber hi chu ai na na lungphu ma hi kan ti ve dua engang pon in hi moin nalma sela a structure te kan uluk lo chuan kan man ro man te kan uluk lo chuan in a ina kha lau thong reng renga om khathil om ve the nia chu wang chuan in structure hi uluk ma saila a foundation atang uluk ma saila a hnuwa a in sak a in moi te in design a hi chu a sekhena hin da thinila ti hi karil ro om thina hepo architect kan in moi dewa design in design te chu kan nei vet nuala maro chu keima chuan anti ve thowila a design ai mai hianin a foundation atanga structure hi kangai poimo jok tho structure thatu hianin design hi ka siam tlang puyani chu tunang laya in design moi tak te oma chu ti rol chuanin in dai rei tur chuanin ai nga na ba ka khanin heuta kan huwa moi rei tur kan ril ruwa hei min hne rei tur chiang hi kan ti chua simple deuh te po hi ke chu nal hi ka tilet linga heng te poi kan ngai tua thiam hi ngai kan hre ve a chung te thleng chuanin ka ril ro ma kan soilang ani chu